Thank you, guest of honor. Abazana bahwerire timu ya Holistic Junior School ya Mitoma okwata omwanya gwa kabiri omumpaka za Father Graham's National Schools Chess Championship ezihereze ebiro bitano hari Intare School omurumbarra barimo Victor Turyasingura osingira omudaro gw'ezabo omukwayano kwa bodi ya kashatu na Augustine Turyatemba osingira ezabo mu bodi ya kana rero agabangabo ka mugisha ahireyo omudaro gw'efeza omu bodi yo kubanza ombojo aba basingirwa ishomere rya Sister Mariam Dugan Primary School eya Kampala omubishiki Holistic ebireine ekikopo cha Uganda yona bakwasira omwanya gwa kashatu barukwizira enyuma ya Peak Junior School ekwasire kya kabiri kandi Sister Mariam Dugan Primary School niye singire mpakezi. In second place, itekaba Mitoma twakoraje twaba aba kabiri omubojo aba primary kandi omubisha aba primary twaba aba kashatu overall mugari wange kandi abana bitu nangwa bafuna gold medals ahabwa bodies. Impression mirgo munonga abo kubo akabira body 1 in open chess champions now kandi nafuna silver medal ekweka ngunandio wakabiri. Empake za senior zisingirwa ba St Henry's College Kitovu abegarurize zabojo ahabwo umurundo gwa kashatu bekuratanise kutwara ekikopo bwanyuma yo kutunga obubonera na mwenda kandi abakuratirwe St Mary's College Subi ekwasire kya kabiri ombishiki wa Mpeontake niye singire ekikopo kandi Mary Hill High School eyambara ekwasire omwanya gwa kana. Empake zibire zetabirwa mabeje 12 okurugwa mu timu 2020 ezibire nzurugwa mu mashomero igana chenda kandi zibire nizishajikwa aba Vision Group ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacenchwire.